Mutegeri ni wirigi robo kwanu idretwe uri na ntuko enja gashironga mitha mugwanja cia muthenya mukira tho cia mwanya ngogwatogeni twithiro tugitagagira ndeto cietu cia Meru TV tha mugwanja bambitaga Dennis Motuma Muthomi na izi nicio nteto yatukubanganiritie ntuko ya narua. Mutongeria wa kiama kia DP Justin Muturi na ugetewe ati tayari kwithirwa ari na rwaria na Rais William Ruto kana mutongeria kinya uriku rwaria ro kwithirwa abakigwa kana rwaria robiama kwithirwa bikigwatanira kuringana na Muturi augetewe agatigira na utonya ndebene egirikithiro ni gato 27 nikenda gutigira mathina zaraza rumirite ntheguru ya Kenya na kujathiri itene kau na wakiaria ureo kumereria matagiti kia mujumbo mwekuru nene kaunti ya Meru Felicity Ngirote Biriri netheritoe akiuga ati atongere ni babatere kwithirwa bakithunjwa na kujukirwa itagaria kagita na karaba tumira mbesha na ikana mbecha cha mwingine na njira iria itikobatara atongera papa bare barari tezaza kagita na karaba barari ndene kanisa ya National Independent Church of Africa NICA na ara ntere chia kaunjira North Imenti kagita na karaba barari kire kia thoga kuruguria kanisa Endero. Mutugi wa Kiambi na ripoti hiyo. Tuko na katiba ambayo inasema Kenya shall be a multi-party democratic state. Hiyo ni kumaanisha vyama vingi. Nasema haya kwa sababu ni muhimu. Please, uko na haki, uko na uhuru wa kuanzisha chama chako ukitaka. Lakini ukianzisha usianze kutusi wale vile vyama vingine. Yeah? Because kila mtu ako na uhuru. Wale wanajua katiba article 38. Nasema mambo ya the right to belong to any political party of your choice. Hiyo ni haki yako. Hakuna mtu anaweza kunyang'anya. Na kwa hivyo hasa nimeona tukisema hii mlima Kenya. Mlima Kenya tutakuwa chama moja. Never. When you say ati mlima Kenya chama ni kimoja, unatuambia sasa sisi tururu tumfukuze. Onde chairman lakini kankwere otentu konkorosa inagento etiko una mtu o Kenya no ntote oni ponto meta na umbeta wetla kiangari nene na kunenka irongirie mwe kana ngirie kana anankero ka to saine trip weta London weta America kenda wendia ndena wendia ntwen ibo wete kerio boka chonkona atongeria barabu karingira kura bwega Bokaringira kura anto weta kuwa yes anto ba weta bakaringa yes mtu akuretera ngirie gana na arua achokete aringe yes abo mtebu ngirie komi mekukone ngirie komi times anto ba bonde imbesiana tenkorukia ngirie gana irache ya anani atabokuwa ibo wete keria bokareta uongozi bubo ya Kenya bogache ndio tongeria bogotera anto bwega babwe hapo acheta mechamanio na kinya kanisa tori watu akarande tuandike the qualities of a good leader bere tonengera mutongeria tukaorie imto endete anto tik imto eta kwendia roe tawarorere kana kwendia na Kemeru community are imto okaomba kurwama na kwaria rira kwendekana kwaria dei kwanto bakiaria gaichita runguru metha kana runguru gitanda. Kongera kuone ati akariba ntere cia Igoji East gicigo bunge ga South Imenti nebo mete na kumeneria bunene uria wari governor wa bathatu wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na bopo ni nyuma ya governor Kawira kana uria wari governor Kawira kwithirwa agika mucemanio ntere iu cia Igoji kuringana na akariba baruga mucemanio juju jurare jo kureta mpatho katikati kakari na nkuruki kureta rumena nikiraba ugite ni kurari na mpangaratano ndene ya mucemanio juju. Jeff Wagituma na kurikithia ripoti hiyo. Na bwakari kuma Igoji kenine gya Kamunde ne baumirite na kumeneria Kawira Mwangaza bunene nyuma yawe gukamata nthaka kuma ntere mwanya cha kaunti je na kubaikia guntu guku aria batindite kura kariba guntu guku na kinyankuruki kwinyangia ngari ciantu na maiga oni gangu igwande na kema kwa monono nto bwa Kawira Mwangaza
kulauka lukiri gutuletera nthaka na tarimbo na mituro na mbi ndarigo gaturuthite atane mucemanio ne tulari na reflector icio nde atiga kienine giki cionde na ngobia abeje gatukalenga ne atugwenda kwithie cionde na tumwire igoji atige gututumira uthuku antu betu begoji lakini atongeria batige gutumira kureka kugwatanira gwetu gututumira buthuku sanarua watindua uri muthako bikibiki upakite wicho kona mbesa ugoro ndanditha motho aini cibitari bari ati nuntu ugwote wa murengo jwa gusupport kawira utikurukira ale mucemano jwawe juli jani narua kanditharire ntumba kumenya ntu wa murengo jwawe kanditharire kila ntu kila kiandigaria nendu akwejete te mucemanio akwejete kule antu barungu na kila kitu na kuruma viongozi vingi vya Meru kiandigaria narua ni mantu jara ndona ntura yetu igoji kuma rira nthiguru yombirwe ntarona mantu tajau kairi antu bejete kuragirwe igoji na ngari cia mbeca nyingi cia goro ikoraga ngo icio ni kiria gikwirwa ni Mama Defense Force antu bena meturo na mekwanjo na tutwira kuringira mama kura miaka eu yonde ndari wawe ende ninte kwenda kwithwa andu oe kairi ntiumba ukarania muntu utina kiao na ana bangi ni arakinya paugite ndiunga iji itithirite kireta kiguni kiri mukari wa igoji ni arabaithitie kobia bakoei na kinya reflector ni mutongeria uju ende kiria giatumakia ni kwithirwa mubango jwae jurari atigire oragithia nkuruki antu 10 igoji na atonyia sara na bangi baunekanga maguru na bangi kwanza bale kuroho ringi kiongo giaturwa ni igwo thuku muno na ndaigua mama atatukenia na afuazi bawe batatukenia ni kwithwa mantu jara batiga bathithia igoji ne mantu ja mathuku ake abotiomba kujira we uri muntu egoji tukuthura ni we sana na tukuthura na nikio tuoria keja rio ndekendaleta andu akieni kiegoji kateri ikagia ndwa na kwao maandamano jarari aja jametie thitangi na bange bana tunyamu bakomutana na tunte omenyane mbi kwambiriria ndwa na barabara ni bale bonde barejitea kire okorea jia ebamba kuriwa lukire daiji antu beje to into tore bagererwa ni tutikugana eja ni mandibuti mate okinyega na karia kolonde nkulukia magana maire baga bona mbuga antu sigiste benuka bategintu misere antu barigeragirwa na ugu jakuro bakagana bagatambulanga tusarise etapa kikinya ure baumba kugana ni thina yatigwa yacokanda kajialwa ajogolo kurigaria abo mwagwikwe cibitari thaije bwe bakenda bwe 10 bariuga mutongeria uu kethirite akiagira kariba guntu guku nthoni na kinya kwagira gitio atongeria baguntu guku gutege ndo ana to aindi atwa no kimwe isipokuwa mandibuti na soka la semani na jojo na kiandibuti kimwe ndarigwa riu kiagathi gugikagira atia kawira na utwagira nthoni muno ndene ya Meru especially igoji ene atia jana mandibuti na uko buri ne ati utwagira nthoni igoji na batingwa nenkolomba thirikari ejokie tagaria le akawira kweja kuruithania nthaka nonto thirikari ne kuona na kamera ile abaya ne murekete nthaka igatiga lwa ikatija hospitali tafadhali awafoma ngabana achana na matusi enda ukafanya kazi na waacha viongozi wale wako kwa maofisi za hii watufanyia kazi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Ngatho cia mwanya Jeff Wagituma kuma ntere cia South Mentinonto bwa ripoti ukongera kuna ati senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na ugeta kariba county ya Tharaka Nithi bari tayari kugwata mbaru mubango jo 2 term na kuruki kugwata mbaru Rais William Ruto kereta miezire kwethira ageta na mbere na kuigika na kuruki kujukia Professor Kithure Kindiki munini wawe kiri kithurano kya mwaka jo 2027 Gataya akiuga siasa kana akiuga kinyamugongo jo Meru kuma thoshi monkanto Nyeri neba kwenda giteke urais mwaka na jwangi rijire 32 nikirana ndi akwandikithia giteke kikeja kunenkera Professor Kithure Kindiki nyuma ya Rais William Ruto kurikia kanya kawe katamu ijiri antu kama uwe Ruto masingora aba kuwa na kitu akija Tharaka bantu kwena Kithure Kindiki aruma bukagera nkomango agane tu condition yake number 1 2 time mwana wangu ena Kindiki 2 time reko
tutikore 2027 ya kinya utiga ho akakatiba ni ajira kayaro ro kayakara atikidike na nengero gitike na what have you turenda kidike endelea the president wata kena that 2022 wala joto kurura to tata butikere dia no to turenda kidike 2022 na watu ka president wa mbio kana that is the condition lakini for now bantu mudaraka wata turua ruto ntamugana bena kidore wao bena kidore wao tutam ino turia Mujumbe wa kishuka bunge katika ya East Mporo wa Bore na ugeta kiama kia no peo gekethra gekirungika atongeria kathumba na kinya kirigite kia ungapa na kirikithirano kama wakazi wa Ngirijire 27 Mporo wa Bore na uretie bonde baraba kuromba kura gutigira neba gutonya ndene kiama kia no peo ni arano mwandiki munene yo kiama giki ndene county ya Meru izigana cha Franklin Karuti na ugeta kinya ngavana mutumantu ithingia akethro akirungamana kiama kia no peo kiri mwaka wa Ngirijire 27. Na tusipigane na serikali kutoka kwa serikali barabara hizo ndio kirwe ndile kirwe ile kuwezo tokona serikali tokona barabara hizo ambapo tuendelee kuomba na rais tutazidi kumuombea rais na tutaombea serikali na tutaombea viongozi wetu maana kile tunataka ni maendeleo ama namna gani rais anataka kumtuma tukinyang'anya yala abena ya inaka wa mtu kile ndio kwa raha dini ndio mwela kuma hiyo kwa udani yako hiyo kwa testi ya mengeku kama na pao do pata nini na ila ndio naomba kuja kwa sasa watu tuwe na kulema watu tuwe na bibi watu tuwe na rengo tena tuwe na kile na kuita kazi kwa ya bibi tuwe na meno bibi kwa ya kamene tuwe na kwa ya tuwe na minuta ni kusita kwenda basi ndio hapo kufanya ubaraka kepeo ndio yeye sisi kilo ni kabana na yeye ngara potenja ndio kinyama kwa play kayo unaona kama ona kule komi lakini afya ile bado peka esi tukame sure kulwamia ngata kwa watu wa Meru mside tukalo na seneta mpelwe tukalo na women mpelwe tukalo na MPs na leo community mpelwe MCS tukalo na kona siame Meru nikasema mageni power kile kale ile kwa dereka amen na kia makete ya mkuu kia makia Meru kia makia jina kia makia kia karei kia makia dirindi kia makia kwa bia kia makia mwenda kia makia rote kia makia everybody na njuri ya kabineti ya thirikari ya kaunti ya Meru na kinya MCS bare munini wa speaker mbunge Mwenda Ali ni barombere gukinya ntere cia maua kiri kanisa ya Maua Methodist Church kiri gwangwana re gucokia nkatho bakiari atongire baba na ndene boretia karibu da kaunti ya Meru gweta na mbere na gucokia nkatho cia mwanya kiri murungo no ntu bothiri ire thiritwe igikujirwo ndene ya kaunti ya Meru kuma kagita kara governor mutumantu ithingia ajukire wathani bwa kaunti izi Nekiathona kiocokia nkatho kanisa-inĩ ya Maua Methodist araini ngavana wa Meru Mutumantu Ethingia munini Okenwa Elinda Kiome amwe na County Assembly ya Meru batongoretwe ni Deputy Speaker Noe Mwenda Ali bakinyite kanisa-inĩ ĩgĩ kenda ucokia nkatho twari tukocokeria Mulungu nkatho ndori kani kanyire kainacho nimbi imwene nara ngavana turi twitire katwitire nao twiyete kuwirwa no to county yetu ina amani kana teu toteweretwe twena county na amani na Meru County bombe iko gutonga gukurukira kiewa kirone ngiri ni Mulungu wetu ni gucokia ngatho muno
bakwethera nugo tutongeria ndene ya kanisa twegere gucokeria mwathani nkatho nontu ni bwega gucokeria mwathani nkatho ndeya na timu yekwa ya Ngugiba County tweya na waheshimiwa wa Meru County Assembly and all the leaders that have stood before us nikenda twira mwathani ni bwega nontu wa mantu ya maingi yaratuthithiritie kaitene kau kiaria bawete tumike ucokia nkatho ni kwithira monka thayu Meru nithirite na thiri kumania na mpanga ira ithirite kilukirite miaka ile ithiri natoni thanda tu nowe nyama bangi beta sidi bana kile wete kwa no mutuma so ito mbalie na tuende huko ya tumekuwa na hospitali yetu ya kitengo cha Stan gavana kuingia kwa baada ya miezi mitatu tunapata takriban nusu bilioni ile hospitali iweze kuvushwa katika kitengo cha 6 ambayo iko na waajiriwa takriban 2,000 wakienda kitengo kile cha juu si tutajiri wengine Uniku mandiko join His Excellency kuitanaira na wenguge na supported the office yekwa deputy governor na mpetegete omuno na mpete kanyaga gwita nguge na mpete nguge nyingi muno cha gwita. God has restored back dignity ya Meru. God has restored back the peace and tranquility ira turea Meru to enjoy Pope John Paul II inchokaira mantu yomuno augire peace is development and development is peace. So rira twina thiri rira twina ondene ya Meru, nobody should take this for granted. It is the foundation, it is the environment, it is the bedrock, kana the motherboard ya development ira chionde tukabwithia ndene ya Meru. Nkiripotera Meru TV kuma kanisani ya Mawa Methodist Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja nkatho cia mwanya mukiri wa Onkonja nontu bwa riboti ukongera kuma jumbo makuru ndene county Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu na rumbere oriongera county ya Meru ararare Interetia Central Imenti akiaria Susan Ngugi Mwindu nethiretu akiuga ageta na mbere na kuringira ndebe na nkuruki kugwata mbaru munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki ni arankurukia ugete bageta na mbere na kuigika thirikari nene nontu bwa miradi ya witi na mbere ira ithiretwo ikiretwo Interetia Meru na Kenya Interetia Tharaka-Nithi kire mambura jaja mujumbo Central Imenti kire mangoshine kinyoe na arombere kwithirwa agikinya Liria waigua Susan Ngugi wa Mwindu ntiye mathugania jaku jakwiraga atia indi Susan Ngugi wa Mwindu ni women rep wa Tharaka-Nithi na kankwenda gukwira atiri ni mutongeria nchamba uria umirite kagitene gaka na akienda kumenyithia antu uma gitumi gia kuthingatana na kindi kene kiriku na niki antu batibwite kuthingata wa munyoro Beta wa Susan Ngugi wa Mwindu, woman representative wa Tharaka-Nithi County. Mami wako na kuma Meru Central. Mheshimiwa Ngozi Central. Mheshimiwa Ngozine anajua mpaka kwa mamangu, wakina mamangu nyumbani. Kama ni nzuri nasema ni nzuri. Huko ni Susan Ngugi wa Mwindu mde, arabi ya kuratisha titaino. Agora kobia teno. Adia be printi tuta movement kazi bila break KBB uadhani ngoma kiongwa wetu no kuona takambe ni eba mtu wetu bai no kuona takambo yako ene batata mwana ke no kuona takambe ni babu wetu baba ila wiki rumjia mtu wetu ati ngoja to kwenda to dari mambo ya Meru Central ba mtu wetu bakabra tu mwana mare tia kwa ndio Antobeto ba Meru County, Antobeto ba Bogochi Central. Mheshimiwa Kindira kumwetera manto mwone dikaragotarania. Nara taraka katombere dio pokea. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya Nditi Bridge, maendeleo ya agriculture, majani mareti ingebei, kauli kareti ingebei, fertilizer ziko machine hapo mlangoni. Antobeto ba Meru Central, Kamimeti Central. Tembere ni Antobeto. Ndawa Mheshimiwa Karangu ile mia au kambura tere kesi ya Professor Kithure Kindiki noe tumbete kwao
Antoba mwisho kuthikwa Professor Kithure Kindiki barare kuruba Meru County. Antoba mwisho kuthikwa Professor Kithure Kindiki barare bloggers ba Meru County. Antoba mwisho kuthikwa Professor Kithure Kindiki goro barare media Meru County. Katia goriani kila mtu agokera rukere akagamba ma akaringa ngobadi agekera agetia kiwa gite kwa munyoro. Ore dino ngikatete ngabana wedwe. Ore dino ngikatete umarepu wedwe. Ore dino ngikatete msie wedwe. Kanane mpiwa ngikatete no. Totore tena wa munyoro assemble miaka karibu miaka 3. Otie tu unaona mtu wa Meru County au mete Tigania au mete Bore au mete Menti ana ambete kuma kadi to kwa deputy president wa munyoro. Lakini raiwe nde no ntokule na makinya mantiri yegekua na menyera ntigire yegekua miedi na ridore yaku menyera ntigire yegekua menyedi na ntore yaku omongo kedaraga na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga ngikureterete kuma Central Imenti. Bishop Geoffrey Muthinja wa kanisa ya East African Pentecostal Church Calvary narombete thirikari gutigira ni kugwata mbaru miradi yonthe iria kwithirwa ikiambirua ni tunisa ta mirandi ya macibitari na kinya mirandi ya cukuru. Nikira Bishop Muthinja ugite mirandi eji ya kanisa ni thagirwa igitetheria muno mwingi. Kuringana na Muthinja ugite jaja kagita na karia akuga kanisa ya East African Pentecostal Church Calvary ni thiritwe kirigiro kurugura kliniki iria gatigira ni gutetheria mwingi nteriu. Kiathone giki na ageni bange baratomba kwitha twina bo ni untu bwa gukungwira miaka 60 kuma riria kanisa hizi yetu yombire ni kwambiria na kinya antu barakuru baratukare nabo antu 16 bara batigari kuma kiri antu bara bareo bara bambiriti tubacokeria nkatho inyabo ni untu bakioneki kire bari nakyo na ndi thai uratumba kuga ni miaka 60 ni rugono ni history unandi nande tukitaga mbere miaka nera twina mbere yetu batwitwitwe mwathani atwete kionekia kwambiria dispensary antwaja no ntwitwonete antu miaka utwithiritwe twina bo bithiritwe ndi pastor wa kanisa iji miaka 34 na miaka 34 antu bau akuru bara baingi uni bithiritwe ndi nabo na imbonete thina iria nyingi bethiritwe bena cio kinyara tuga muntu nete athimirwe riria kuigwa mbuga na kuriwa ikiongo kana na kuigwa mwiri jute karibwega antu bara baingi wewa muntu akiuga akugura tundawe tanywa na twijite kwithira antu bamoinya bari na thina imwe iria ingiomba kwewa muthega na ikathira na ndi na baba ingi beta na njira imwe itisa sawa toigwa mwathani agikira ndene yetu twambirie dispensary aja kinya antu bara bamwe ba ukura muntu akomba kuona ithimi biria akomba kuthimwa nabio na mbuga ngaramete nene imonono ntu bati tore kanisa te atochwa kuthithia biashara indi gatochwa uratuma ni gutethia antu betu baketha bena thirie miri yetu kwa tukuromba inya thirikari yetu ria twina thwani riria kuthithia ntu jabubu thirikari itikirie yumbe kurunga mamo na batwi na yumbe ni gututethia kuthithia ithithio riri kana project jau tukuga tomba kwithira turi nayo institution jaire chiomba kwithira iri utethio bunene muno kiri batwi na kiri mugongo nontu kiri gukira kwa mugongo ni riria tugeja institution je skuru yomba kwambirwa igatethia na bara bagaitano bwega na bagaitano inya kiugo kia Murungu na kiugo kire ikombo batethia ndene ya maisha yao nontu nthigurura tukuona igikara antu bara baingi bakwebera kiugo kia Murungu muno ende guketha kwina institution irana bagwitanwa nthoni njega na mukarire jo mwega bakomba ni kwa antu babega ndene uturo bwa nyumene kwau itugwikira moyo institution nyingi kuma kima kanisa bakambiria institution chekumba gutethia antu mwanya mwanya. Riboti ino nego tukinyia muthithu nteto cietu cia Meru TV thambo gwanja mbithiro ingi kwendagira kagita gakega na ngoro kiwita na mbere na gukenera mibango ya Meru TV bambetaga Dennis Mutuma Muthomi ithirwa uri na kagita kega.